ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kumbalai pongut kinong bala bar jelna ki batraya po gadhar construction ki bala kam yala de bagi de ginong song snong jong ka jelna Assam kila sha penher krat ha ki de khot jong ka hinyo tribute council Shillong City apo ka jingilam jong organizing secretary usamla Shanbor Marwain ki bala penlong ye ka jing khandra ye ginong bala bar jelna ling ba ka ser la palang operation ha ka arpu kandai tarik ubnai nai wing arajar arpuwei Kajing penher kerat jong ka seng ye gini nong bela bar jelna ki batrai bela haniu Shillong mau diang kalong halor ka nongrim makim dan satya ye ki kot kisna ki babiang ka seng kalamaham ye ki rew shimet bat ye kinu ki kinhon bakim dai shu nang ne sakmat ban wanra de ki nong bela na bar ka jelna ban trei be an klem ki kot kisna ki babiang hapo kane ki jelna Meghalaya Takasi nak kalian jongga HYC Shillong City hadian bingina yo jing ujor lagi nong chong chnong gani athai ni grem bagi don ki bar jela ba atole pongot jadi jing wan juruk jong kaseng alap jong kuman ki bar jela kemudian saja ki kuat babiang kopta nak kalian kaseng di lakeli toket yaki mundo ban train ni lawan gila jing wan jong ki bar jela ki tu pada da construction dan kalian kaseng ini mailat ya kini kibar jela inwan kat manwan wai Shillong hali ka pri otak demi marba bak step tentang no kerjar di buat gibro ji bala di cekam rai Melayu di nakalian kaseng di pengor yang nakoy pos do por bat kaju ko poru kani kaji keraj ni kalong kumpan terkenal ya ka sarkar India bahkan ano ya ka jingdawan di IRP bat nakalian kaseng dangai bodien chu amis kuman